Prepreka je neizvršavanje zadataka sa spiska, odnosno sa to-do liste. Spisak zadataka ili to-do lista je nešto što većina nas piše, a to je da na listu papira ili negdje u aplikacijama koje se danas koriste ili u Wordu, u računaru, na bilo koji način, ujutru za taj dan napišemo spisak zadataka koje treba da realizujemo. I naravno neki ljudi to pišu prethodni dan, što je također dobra navika. I onda obično u prvom dijelu dana mi precrtamo popriličan broj tih stavki. Ono nam čak predstavlja zadovoljstvo, precrtano jedno, precrtano drugo, precrtano treće, četvrto. Recimo da na spisku imamo 20-ak stavki i da smo negdje do 1 sat ili do podne završili, obično završimo pola ili čak malo više od pola i imamo osjećaj da stvari idu kako treba. I recimo da do 4 sata ili do kraja radnog vremena završimo 15 ili 16 od ukupno 20 stavki. Ali onda pogledamo na spisak i vidimo da 3 ili 4 najvažnije nismo obavili. Naravno, spisak zadataka je super stvar, treba da ga koristimo, međutim postavlja se pitanje da li smo završili one stvari koje su nam bitne. I u tom smislu na listi zadataka bi trebali uvijek da identifikujemo stvari koje su za nas prioriteti. A šta je prioritet? Kasnije ćemo govoriti malo detaljnije o toj temi, ali evo za početak, prioriteti su stvari koje nas vode ka rezultatu koji želimo da postignemo. Ne znam, ako se bavimo prodajom i rezultat nam je promet, onda je prioritet nešto što će omogućiti veći promet. Ako radimo u proizvodnji i rezultat nam je broj proizvedenih komada, onda nam je prioritet sve ono što je vezano da realizujemo proizvodnju na odgovarajući način i u određenoj količini.